नेपाल भाषा हास्य साहित्य विधा चोस न्यापी मध्य छम केशवलाल कर्माचार्य न ख हास्य रस्य साहित्य चोगले ला न्याम वकै नेपाल भाषा जिप्याउन टेल व मेमेगु बाख मच सफु व भा हिला डर्प चुर्न सफु प्याव उलो थन नेपाल सम्बर डोछि व नस अष्टैगो 1017 प्यावगो बाख पुच सप्ती चंगु जुङ्गे डाइया ग्वा नाङ्गो हास्य बाख जुनावया निने जुङ्गे डाइया ग्वा बाखा ठड्डो छिकपि एक सुना मसुया दै वगैटा खंगु मोर्सा नाज अवश्य जना दिगे दै ताथे छिकपिसा मसुला वगैटा मसु से जना दिस वगै शुभ नाम जुङ्गे डाइ खा जिना वगैटा मसिकु जा छा खना वया मोर्ने एन वगैटा मसिकु कोशिश या वगै नाम है वगैटा मालिक बिजाया वगै ग्वा टटा हगजि छि बापिन सुयाना टटा हगजि हाकुसी ठ्वा ठ्वा चिनान चमुसी चुजी वेकै ना जुङ्गी डाइ द्वारा जि ठया कल्पना याना सायद अझ न्यानो चमुसे चोला छु वेकै ख्वाजा टुइसे चोजी ग्वाटा पनि ख्वा हाकु जि मखनानी छुङ्गुन मखनानी बरु ज्ञानपुसी चोंगु तासी जक्वे खण्डुन उके वेकै ख्वा न ज्ञानपुसी चा अवश्य चोजी एन वेकै ख माने गफ जा न्यन न्याइसे चोनी जिज ठया अनुमान याना वेका छ मसिकी व पास डेको जिता सापे लर जो आछन वेका यो ज्ञान पुस्तंग ख्वा स्वेट व गफ निन्ट जग मखो छुखन लाट न तर वेका साप चलाख दाउन जिन्जना ओके वेका त खलना टेक्न ठा ठाकुई वेका त जे बालको मसिकी टुंगा छुजुले सा जिपि निमेशको मित्रता निनी बरे जुनी आबर जाबट न बरे जुइ जिमिगो छन वेका जिता चाहिँ दयान दि सुखले से पासा सुकुरे जिया सुबिजाना चुना छुए ग्वाइ बारे बिजाना चुना चासा जिटा वेका चाया न्यनसा चुङ मेचे फेटना दि अले निन निनादि छ ग्वा गोले जिजा ठौ ग्वा सपा चट्टै नाटेको एन मुर्से चुए ठौ लाटया ग्वा पिठे नाटा बुरा जुका टुइसी चुना वै आया छने छपुनी पु टुइसी चुन दंगला टुयु ग्वा द टावा सुए जिमख अबले बामलो टका चोटु खाना चोए दुगु ग्वा खागु बटे चने ख्वा ब्रुब जी ओके आवनसे खाना टसा लिपिया त याउ चुनि निका खाना त यो अले वेकन ठौ ग्वा त ठौ लाटिङ गपा ठा रेगो अन्दाजना मालपटी व चोकपटी न ग्वाइ चोकपटी चिर्रा आवाज वेक निका दयानी यसो छु ग्वाडमे फुकस्टा मूर्ख ठर्या जना उला लेले टाटे टटाजो छु ग्वा जुना गब्ले साला मदिला जे हागे छुठ्या जाओ ग्वाज संसारे मे डे ठाकुई म्युजियम हेटे लाइक का श्याम ग्वाम या दिला जिन्या म्युजियम कर्म चट मिया लोने का मी गुलिबी छिरका छिरका कटने मुटिया चुए चंग ग्वा न्या मखला टका जि वेक यो ग्वा न्या र यो सास खाना अथवा ग्वा न्या हके टका वेक अपमान याउ खाना बचत लका जाउ थे ख्वाट्या निला दि अले आवाज पिक्या न्याप फ्लेना दे गुलकया डिगले सा गुले जि तया चुनी जिगो ग्वा न्याइमा क्रोडी आवागमन यता नासम पिछाटी याद दिस गुलकया डिगो सची साइ काका दान लिका अव्य का खसा टो ये चोके तयाडी जिना निला निला दा आबिया ते ग्वाज आका मुखनी छिके तयाडी स मलडावा का दगा सचुन नोट छपा वाछ्या नोट खनुवा वेगना काचका कया न्यु दुनियाको खल्टी तयारी अले तयारी का जो छ टाग बक्टा बि अर गुले जी पहुंचा बिया दिस अले वेगना बिजाय नादी जी थो नोट छपा कया कठियो मठक नया मुसे गन्टोट हे छ जिटा मया मुसुनी थजा मेसु ठया मयासा सुइग ठगा याओ अले पहुंचपटी खुरखुर चुया बिया दि जी ठौयको मिटी जिगो कोला छिगो पेलंगो हागको ग्वा फल्न टाले चोमा फल्नमा नाम जिम पास त सचिदामा मिया वेकन टाबले जिगो ग्वा खाना बि डाकाट न दोछु ने जोचको सलो सही जुङ्गी दाइ ओक टाइम वेकला बिजाना दि भे बि मासा बिग छो अन व्या वया वइनी नील सोले पित्रे ठटे चुनी नि छो व काये मको जिता हाको समल खनी वइ उठ्नु छपा हजम मयासी गन्टोट जी जिन मुसमुस न्यु बिचाया जुङ्गी दाइ ग्वाय प्रदर्शन मयासी गन्टोट जी अले जी पिन्यन्टको ग्वाय बिसे नोय वा मखो बरु वेकने बरोबर तयारी ए ना छंग ग्वा ठौछन आसे कने काका जिता
ठुइटा छु जालगे जुरगा जो ग्वा के आचुनी जिटा जिस्क्या या टाटले लाटा आ ठया गाले सोसिसा यागो जुंगी दाइको नि विचार जो आचुनी ए ना सँग ग्वा जी येबले काका जी न्याबले ठटिया जको जुवा जी दाहा लिट बि हेरि गाचुन जुइ गत मखला छ छु जी छटे ना मरला मी ढुंगो जी लिट काटा जिटा ठटका हाक चाहिँ जन च्यान जुन लिबे प्याज दिएठा हजम समेस्टा दारी खाना चुनिको अवस्था वेकट जी नपला जी टानाटा ओहो जुंगे दाइ थौ छाला वेगन तयारी थौ सुसले भएछौ दो च्या मोसे मगा नत्र श्रीमृजी जी खटपाल नाटा जिन छिटा नापला रगा वेगो छे वे चिनको छा वेकन उत्सुकता पूर्वक जनादि ओले जी था छु ग्वा जी बम्बईमा कम्पनी समेस्टर मिट न दोसी साइडामा थौ या पार्सल ना छया हजी दका टार वडो उकि ओले वेकन ख्वा गरखे स्टेयादि पट्या मुजु सला तयाना दि वायात जी हजाम डाटा ग्वाना खाना बियो हजाम छुस्यो खातिनी ए मखो दका वेकन हजाम त लाजुनी जी आठटे मला दका जिडिया कि दोसी साइडा फ्ला दिस कि जिटा आठटे ग्वा मला लिबट हाना भंसा बन्द जी थौया छयमा हो अनु मेपे न चामची मनो त जमन जुयंगला जी फुक्स्टा वेकन खचको सोलोखन चुया बियाडीको फुकिने डकु मनु त जिपटिया लि अले जुंगी दाइटा टाइ डांस मेर क्यारुंगा छि धाबले बिरगा फोंस मेर चुया बिरुंगा कि दोसी साइ डा बिया छि लिटका मला कि ग्वा खाना बि मला छाटा छ जी अन अन्या छुया खलानो गदै मुख एन वेकन तयारी थौ जिसले उनी माने उनी मासुले ग्वा मरेक जासरे कटनीको डाका रुंगा धाबले बिमवाला अन्य चमचम पलार मिठाई काका यंकी तका टम वेकन हजाम त ग्वा खाएको आगे बियादी ग्वा छकेको खा सिदे कि छकेको खा लियोन दिनुले जिटा आशा आइटा जिटा छकपटिएको जुगदा असगा मे कोने कोसका ठुल्दैया छकपटिएको ग्वा जुना जि सरासरिया हुने अनचुनिया मो छकपटिको लियोन दिनुको ग्वा जिगो अर्डर बिना वेकन खा खनी मो छारास उन जुया ख जि ढुपला न्या ढुंगु ख उके वेक छकपटि जको ग्वालियंका अनन्दना ल्या छ माले बाखा ठुलिया कोचला